Kerak shalo Gulaghati ni marak kami amsayo Tipra Motha Yakarwi Nukhung Khongba ni 19Voters Romkha BJP Bodolni Bana. Bodolni Bana Yakarwi borokno lamjok sogaina harga BJP Jonajati Morjani haste tangfang Debi Debormate Gulaghati asuk thaini BJP ni candidate Himani Deborma. Phainai 2024 Lok Sabha chongbari no baskango tonai tabuk ni simina haste kami amsai berayei pirmungo ongkhorjak BJP tei BJP ni Jonajati Morja bedek. Kerak shalo Gulaghati mondolni sakthar mungbai Gulaghati ni marak kami amsayo khlaijakmani BJP ni kaisa koksa pandao Tipra Motha Yakarwi Nukhung Khongba ni 19Voters Romkha BJP Bodolni Bana Yakarwi borokno lamjak sogaina harga BJP Jonajati Morjani haste tangfang Debi Debormate Gulaghati asuk thaini BJP ni candidate Himani Debormate district ni Ojoma Rajesh Deborma akosong Bele hambai jodo Chini Khogborok thumnai rokno tini Jonajati Morcha bai 17 number Gulaghati ni tuidul mao o buto 3 और 5 परिवार ते 19 वोटर बीजेपी हो जों लामसका तीन अन लगिबो तंगो और गुलाघाटी केंद्र नि कैंडिडेट चिनी काउंसिलर बाय चिनी हिमानी देबर्मा ते चिनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो पार्टी याकरी बोरक तिप्रा मोथा नि पार्टी याकरी थायो बीजेपी हो मोदी जी ने हमजाक मुंगना नहारे ते मोदी जी ने आशीर्वाद ते मोदी जी ने जे डेवलपमेंट ते जे विकास न नुगिने बोरक तिनी बीजेपी नि पताका रमका आं ते चिनी जत्तो पार्टी नि नेतारक बोर्न तिनी बखाबैना लामसका बसकांगो बीजेपी नि अब जॉइनिंग तेबो कतर खेंगनाय ते चिनी बसकांगनि जे लोकसभा निर्वाचन दुईटा सीटनो बीजेपी कतर थे कप्लायनाय नेने आं तिनिसिम और मेसेज नामुचो हामबाय Phainai shalo abo hai beremni bodol slaimani panda tebo kotor beremni khlaijaknai tei phainai loksoba chongmariwo kaini asuk thayo kobang bot mari bai kaplai engnai BJP bodolni batainai rokhani bo shaka BJP ni Jonajati Morjani haste tangfang Debi Deborma Bureau Report Chini Khorang